Nyuma y'inkuru zimaze iminsi zivuga ku munyamakuru Ndahiro Valens Papi warezwe mu rukiko, uyu munsi ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cy'imyaka 5 no gutanga ihazabu ya $1,200,000 mu rubanza yarezwemo n'umushoramari ashinja Papi kumutukira mu ruhame no kumutangazaho amakuru y'ibihuha. Ni urubanza rwaburanishijwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, aho Ndahiro yarezwe na Ndayisenga Materne usanzwe ari umushoramari. Urubanza rushingiye ku nkuru Ndahiro yatambukije mu 2024 kuri BTN TV. Iyo nkuru yagaragazaga uburyo Ndayisenga yifashishije imashini izwi nka kateripirari asize ikibanza kiri mu kagari ka Tetero, aha ni mu murenge wa Muhima, ariko afunga inzira y'abaturage ndetse inzu zabo zisigara mu manga, kandi ngo yanafashe ku butaka bwa leta. Nyuma yo gutangaza iyi nkuru, habayeho ibiganiro bibiri biyivugaho byatambutse kuri televiziyo ebyiri zitandukanye za hano mu Rwanda, aho Ndahiro yabyitabiriye nk'umutumirwa wasobanuraga uko ikibazo giteye. Ibi nibyo byatumye Ndahiro aregwa n'uyu mushoramari Ndayisenga icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha no gutukana mu ruhame. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko muri ibyo biganiro n'inkuru harimo amagambo yo gutukana, arimo aho uyu mushoramari yagereranijwe n'ifuku, inkirabuheri n'inkebebe, ndetse ko no mu bijyanye n'ikibanza cya Ndayisenga harimo ibitari ukuri byatangajwe. Ubushinjacyaha bushingiye kuri izo ngingo bwasabiye umunyamakuru Ndahiro Valens Papi gufunga imyaka 5 no gutanga ihazabu ya $1,200,000. Ndahiro yaburanye ahakana ibyo byaha byombi ashinjwa, ndetse agaragaza ko atari we rukwiye kurega kuko ibyo yakoze yabikoreye ku bitangazamakuru bibiri ku buryo ari byo byakabaye biregwa. Yagaragaje ko yagiye gukora iyo nkuru mu izina rya BTN TV nyuma yo guhamagarwa n'abaturage bavuga ko Ndayisenga ari gusiza bafungira inzira. Yavuze ko yakoze iyo nkuru kinyamwuga, ashyiramo ibitekerezo by'abaturage, ibya Ndayisenga hamwe n'ubuyobozi, kandi inkuru inemezwa na Chief Editor wa BTN TV, bigaragara ko yari nta makemwa. Ibyo ngo byanatumye ubuyobozi bufata umwanzuro wo guhagarika gusiza icyo kibanza kugeza n'ubu, ndetse ngo n'abaturage barabyishimiye cyane. Kandi Ndayisenga yaciye amande ya $9,000,000 ku cyaha cyo gutukana mu ruhame. Ndahiro yavuze ko mu myaka 15 amaze mu mwuga w'itangazamakuru adashobora gutuka umuntu. Yongeraho ko inkuru yakoze n'ibirimo amakosa y'umwuga, icyo kibazo cyari kujyanwa mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, kandi n'abandi bose bari muri ibyo biganiro bakabazwa. Ku kijyanye no kugereranya uwo mushoramari n'ifuku, Ndahiro yavuze ko ari abaturage babivuze, adakwiriye kuzizwa ibitekerezo by'abandi. Maître Kalisa Keve Alphonse wunganira Ndahiro yagaragaje ko asanga ibimenyetso by'ubushinjacyaha bidashyitse kuko birimo ibice bito bito byagiye bikurwa mu kiganiro n'inkuru Ndahiro yakoze, ndetse avuga ko ubwo Ndayisenga yari amaze gucibwa amande ya $9,000,000 yahise avuga ko agiye kugenda kuri Ndahiro, aribyo byatumye agana inkiko. Ku kijyanye no kugereranya uwo mushoramari n'ifuku, Maître Kalisa yavuze ko uretse abaturage babyivugiye, ahandi abanyamakuru babisubiragamo, ariko atari amagambo yavuye mu kanwa kabo, ahubwo basubiragamo ibyo abaturage bavuze. Abavoka bo ku ruhande rwa Ndayisenga baregera indishyi bavuze ko ikibazo atari uwo munyamakuru, byakozwe hitwajwe uburenganzira bwo gutangaza amakuru, ndetse ko mu byatangajwe bumvisemo ibice 9 byumvikana ko bigize ibyaha. Bagaragaje ko ibyakozwe ari ibyaha atari amakosa y'umwuga, bityo bitagomba kujyanwa muri RMC, ahubwo byagomba kujya mu rukiko bikaburanwa, ndetse ko Ndahiro hari aba bamutumye ngo yibasira abantu runaka. Bahakanye kandi ibivugwa byo gucibwa indishyi ya $9,000,000 kwa Ndayisenga no kubuzwa gukomeza gusiza, ahubwo bagaragaza ko byatewe n'uko icyangombwa umukiriya wabo yari yahawe cyo kubaka cyarangiye, bitewe n'ibyo bibazo byose akaba atarahabwa ikindi. Bashingiye ku ngaruka bavuga umukiriya wabo yagizweho n'ibyo bikorwa, bifuza ko mu gihe ibyaha Ndahiro aregwa byaba bimuhamye kandi akabihanirwa, yamuha indishyi ya $1,200,000 nk'ikimenyetso cy'uko yahemutse. Nyuma yo kumva indishyi Ndayisenga yifuza, Ndahiro yavuze ko uwo mushoramari ari gushaka gukanga itangazamakuru
kuko niba yarahombejwe n'amakuru yatangajweho atasaba miliyoni n'ibihumbi 200 gusa. Nyuma yo kumva impande zombi, urukiko rwavuze ko ruzatangaza umwanzuro tariki ya 12 Kamena uyu mwaka.